हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर शुभम भाई माने मत समस्त जानथिबे आउ भाई एई माने मो आज वीडियो बनवार कारण होची कि मोर बहुत पिला अछंदी मो जो सब्सक्राइबर अछंदी सब्सक्राइबर तो नुह से माने माने मोर जो माने मु वीडियो बनौची बोली बहुत पिला माने कहउछंदी भाई तुम वीडियो ठीक से बनौन तुम वीडियो और माँ भूणी एक करचो ये करचो सी करचो तो भाई माने मु तुम मान सब कहवाई जी कि भाई गोटे जिनस शुण सब मन रखता कई वीडियो जो आम बनाऊे कई माने फास्ट रु जन्म है पाखु है जो माँ पेट्रु 10 मास 10 दिन पर जो जन्म हो पिलाटा बाहर सेठू सी शिखिकी आसुनी कि यूट्यूब रे वीडियो केमती हम बुझिल तो धीरे 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 सब जिन धीरे धीरे ही शिखा जाए है तमें जो समस्ते कहूच कि माने वीडियो खराब होची वीडियो मु बनै पारुनी भाई मते जति जण सपोर्ट करूचंदी जति जण मो सहित साथ दउचंदी हम वीडियो जति जण देखुचन ना मु ताकू ही सब कहूची है तुमको जदि मो वीडियो खराब लगुच तो तुम स्किप कर दियो मत मो चैनल को टोटल ऊपर आसनी मत अनसब्सक्राइब कर दियो भाई प्लीज रिक्वेस्ट करी कि कई जन जब आगू को बढ़िया चेष्टा करूँ ताकू केवल कहनी कि भाई सी खराब कर कहीं देख गोटे जिनस करने सबकि माने प्रोब्लेम माने सहापाई पड़े सबकि प्रोब्लेम को माने साइड करके गोटे जिनस मुझे जब मु वीडियो खराब करुच्ची तो तुम्हें भाई कह कि हाँ भाई तुम्हें यही टॉपिक रे यही लाइनटा कहबार नाला कि ये कर सी कर तुम्हें यहीटा कह है कि तुम्हें जो गोटे कहूच कि भाई तुम वीडियो खराब बनाऊच वीडियो माँ भूणी एक करच वीडियो किसी कंटेंट सेमती ना कि तुम वीडियो कौन पाई आमे देखा भाई शुण देख तो मो वीडियो मु भी कहूनी कि मो वीडियो समस्ते देख कि मो वीडियो समस्त पाखक जाऊ कि ये करूँ भाई जो मैंने मत देखुन ना मत भरपूर सपोर्ट दौर जहाँ भी 5-6 जन देखु मुझे कहूनी मत मो 5-6 जन भी ना मो माने मो परिवार ठार बहुत अधिक है तो मु भाई सेटा कहूनी कि तुम भाई जब न देखुच न देख किसी असुविधा ना तुम्हें कहार की गोटे जज करवा ना तुम औकात ना गोटे जिन मन रखता है कहार की गोटे जज करवा है जड़े जदि कहूँ ना कि जड़े जदि वीडियो करें ना तो भाई तुम्हें आसिक कह कि भाई तुम्हें वीडियो ठीक से बन पार्लनी कि वीडियो कंटेंट ठीक आनी पार्लनी कि वीडियो कौ टॉपिक रे बनाऊच भाई मुझे किसी वीडियो सेमती भाई मु तो जानी कि मोर सेमती भल भल लोक सहित मोर सब चिन्हा परिचय रखुनी कि कहारी जाकि गाड़ी माने गाड़ी तले ये करी कि पशिबी भाई मत टे ऊपर बढ़ा कि मत मु भाई सेमती नुहे निजे निज मेहनत निज लगन माने पूरा टोटाली मो निज इच्छा मु वीडियो बनाऊँगी भाई तुम मानक जब मो वीडियो खराब लगुच स्किप कर दे पड़ा किसी असुविधा ना मुझे तुम समस्त कहमी है जो आमर सेलिब्रिटी रोचंती आपण समस्ते ब्लॉग जी जन भी बनाऊँ आमर रूपा पिंटू आमर ओडिया भाईना तापर उदित नारायण जो अनटैलेंटेड गाय तापर आमर जो प्रशांत केटी आमर बहुत किसी यूट्यूबर केरीमिनाटी ये से हिंदी री जो मैंने सब इंग्लिश हिंदी सबू ब्लॉगर समस्त गोटे जिनस से माने कि माँ पेट्रु शिखिकी आसी न था बुझिपार ना गोटे कथा से माने माँ पेट्रु शिखिकी आसी ना कि से माने गोटे जिनस शिखापी तुम बहुत कष्ट सही आ भूल करके सी ठीक कर मुझे आज भूल करुँची ना तो ऊपर वाला अच्छी ऊपर वाला जब मत कि खराब मुझे देखो तुम लोक पाखक कि खराब है किसी भी खराब जिनस मुझे ना तो ऊपर वाला मो सांगर अच्छी ऊपर वाला मत कि कह तो तुम्हें सब किए कहीदे मत कि मु खराब वीडियो बनाऊँगी वीडियो माँ भूणी एक करुच्ची तुम सब किए कहीदे मत हाँ मु गोटे कथा कहबी भाई आज जो मु बनइबार कारण एटा भाई समस्ते वीडियो कहले तू वीडियो बनानी तू यूट्यूब आईडी काटी दे तू वीडियो बन पारुनु ये करनु से करनु भाई मु भाई वीडियो बन पारनी ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं मुझे भी बनाऊँगी ना मत जहाँ भी 200-300-400 लोक देखुं से मैंने मत भरपूर सपोर्ट दौरान मुझे ही बनाऊँगी है जदि मु खराब वीडियो बनाती ना मोर 200-400-500-800-1000 ये सब जातानी गोटे जिन मन रखता सब बेले जे कहूच कि भाई भूल बनेला वीडियो बनइबार कारण आ गोटे जिनस भाई सब मन रखता वीडियो
କାହାରି ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଖେଳଘର କଥା ନୁହେଁ ଯେ କି ଯିଏ ପାର ସିଏ ବନେଇଦେବ। ତମର ଯଦି ଏତେ ଅକାତ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼, ଦେଖିନେବା ତାପରେ ତମ କେତେ ଅକାତ ଅଛି ତମ ଦେହ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ସୁଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟକିଂ ପାୱାର ଆଣିବା, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ପକେଇବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରଖିବା, ସବୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ନା ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନାଉଛେ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ଭାଇ ଜାଣିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋଟେ କଥା। ତ ତମେ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ ଦେଖିକି ଭଲସେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଲାଇକ୍ ଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ବୁଝିଲ ନା। କି ତମେ ଯେ ବାଯାତ୍ରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯେଉଁ କହୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ମା ଭଉଣୀ ଏକ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନି ଠିକ୍, ତ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ କରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର? ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ଭାଇ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି ହେଲା ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାଇ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ନା ସିଏ ଜାଣିନଥାଏ କିଛି, ଦୁନିଆକୁ ସବୁ ପୁରା ଦୁନିଆରୁ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଥାଏ କି ଭାଇ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଣିବି, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ କ'ଣ ପକେଇବି, ତା ଭିତରେ ଆମର କେଇଟି କମେଡ଼ି ସିନ୍ ଆସିଲା, କେଇଟି ମାନେ ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଆସୁଛି କି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଟୋଟାଲି ଜିନିଷ ନା ଭାଇ ସିଏ ଜାଣିନଥାଏ କିଛି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାଏ। ତ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିଲା ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭାଇ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୋତେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳ। ତମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛନି କି ଭାଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଆସୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସୁନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି। ତ ଇଂଲିଶରେ ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ନା, ତ ତମେ ମୋତେ ମୋ ପାର୍ସନାଲି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କର କି ଭାଇ ଭୁଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ଭୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି କି ଇଏ କରୁଛି। ତ ତମେ ସେଇ କଥା କୁହ ନା ଆସିକି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଯେଉଁ କହୁଛ କି ଭାଇ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନି, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ତମେ ବାଳ ସବୁ ମୋତେ କିଏ କହିଛି? ତମେ ସବୁ ବାଳ ମୋତେ କହିଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାଇ ମନେ ରଖିଥାଅ, କେହି ବି ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କେହି ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଭାଇ ଭୁଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବି। ତ ଭାଇମାନେ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା କି ଭାଇ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କହୁଛ କି ଇଏ କରୁଛ ଭାଇ, ମୋର ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିତେ ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ମୋ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଲି ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲା, ତା ବୋଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ମୋତେ କହୁଛ କି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନି ଇଏ କରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରି ପଳାଅ, ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଏତିକିରେ ରହିଲି।